izinga bayayithanda kanje izisi ngisho umuntu wakho oshadile ngisho kwamabongo omabili ayalalana ngemuva uthi yikho makolokhu mabedansa bebedansa nje izingqizo labayidlalisa kakhulu yazi ngiyangibuka ngisho ehamba umuntu wesifazane uyafundisa ukuhamba ukuthi kumele qale izinga kube izona ezinyakaza kumele iqanule izinto yona culture yabo bathi ngaphambili liyaphetha kakhulu liyashesha uluza elastic ingemuva lihlezi nilokhu ngaphandle mususu lokhu uzwe kakhulu ama break ayaluzeka and kuba nelonda uwebo nje ungabisakwazi sometimes iyavaleka ungabisakwazi ukuya toilet endokubosha ungabisakwazi ukuya toilet ila ukula khona isuke idalo ivalwa yini iyo nje emkhuba ilonda sekunelonda ngokuthi bayisebenzisa and bebeyisebenzisa abafuni ukuthi ayisebenzise eyedwa ufuna ukuthi mhlawumbe babo 8 9 indlela abasiyuza ngayo ngeke ngithi mina indlela abasiyuza ngayo sengisho kona angithi ngoba kuyiculture like kulokhu kuyiculture yabo bona njengamashangana akuyona inkinga ukuthi mawulala nomuntu osifazana naye akuyona ishame bona into yabo nje abayenjoyayo abayazi sengibuza ukuthi ke like isuke sowenze njani mayisinenki yani bathi ukuqala ayibambe izifo yona eyibambe izifo akulula nje ngaphambili ngemuva iyakwazi ukuthi ibambe nje kube ngathi virgin kube ngathi kade vele ukazi nje ulala and akuphathi bona mekuthi uvule uyena lo muntu ukazi ulale nomunye umuntu ngemuva awuhlukani naye awuhlukani naye usuke ekuphakamisela into akazi uyibona uzubona ukuthi basihlukumeza kanjani ngoba basebenzisa yonke indawo enembobo lababa bathanda indawo enembobo ngisho endlebeni ngisho eqale ayibo yikho le ntombazana eyothola yafica lishonile amanda njengoba kasanda ukushona cabanga egule ishawe TB ile nto yokuqhelelana ungafuni ukulala eduze kwabantu wena ufuna ukuyilalela leqendelele kanti labantu bekwasho njengoba lesini nje namhlanje adakwa ulehlani baphuza ukafini baqhubula bathatha abazulu ababambisene yayizwa lonto uzothi ubanje umuntu athi wena uhambile nemali yami imali yakho yipi thiwaxolisa uxolisa ini into ongayazi bayakuthatha mhlawumbe bawu10 11 12 singazi phela usho ukuthi singathi amazulu abantu abalokhu abahlale amaphara khona ngeke ukuthi amazulu umzulu wangempela akayivume leyo ngeke ayivume leyo sisho njalo sithi amaphara awabambise ngoba ubabambise ngoba bona ngeke uzukwenze lokho bona ngendlela ababambisene ngakhona thina nje asibambisene awulungisa imic lapha thina ngendlela esithina cleavage kwakuyi cleavage zinqunywa amakhanda yebo awubheka imic angiyifakile mina eyeke uyifakile yakho okay ngiyajabula namhlanje ngoba silethe umuntu onayo experience yokuthi beke balala naye ngemuva ngithi uthi beke yeke yazanywa leyo nto leyo nemkhuba yakho yonke nje ezanywayo ukuze ngempela mana singayiqedi indaba yakhe nina bedlodleni ophapha ekhanda kamenzi yaba kawulalele lo muntu omemezayo omemeze ngathi uyakhala uyalila uthi igula lika Jama lichithekile lichithwa ingqondo endala yakithi kaMalandela lo bingelela ngoprofessor Mwamkhize ngidabuka phansi kwanongoma esigodini sakabheka umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi mangabe uyaqala ke kuba ingxenye yohlelo lethu le oyethamele how I ended up in drugs okuhlelo lapho khona sisuke sibiza abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni osebezosilandisa kabanzi ngempilo yasemgaqweni nangendlela abawela ngayo elokho ezidakamizweni njengamanje usisilo sizoba naye no part 2 if awukwazi umbona part 1 it's episode 52 mawungena kuyi Mp TV1 uscroll ufona phansi episode 52 part 1 wakho usisilo esizowenza njengamanje part 2 into engiyithandayo kunento emilokhu idida abantu idida umndeni idida zonke izinto ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi laba abantu laba bathande ukulala nabantu eyinqeni sengimthungathengeza ngamthola ke umuntu one experience yakho
nohlalile nomuntu ongumdabu wangaphandle nomgilisa wonke lemkhuba le kangangokuthi kunento thina nje esingayazi yabo nje umuntu ongitshela wona namhlanje ukuthi kunanezinto ezisetshenziswayo sokuthi tshikise yabana hayi kodwa namhlanje awumadoda ngiyofanga ilanda njengomthakathi awathi badoda ugogo wathi ngiyobulawa abantu athi ugogo uyofela ezandleni njengomnoyi ngiyindoda ekhulu ihlupha kakhulu so bafowethu awuqala uzazise igama ubathi waqawaqa abantu ukuze umuntu oqalayo namhlanje ongazi ubona uphathi 1 azi ukuthi sikhuluma nobani. Mina igama lami nguNophumelelo abanye bakubiza konanazi la esitratini ngowakahlengwa ngiphuma eMlazi ka-Aru asenduwenhle. Yazi abantu mfowethu bakuthanda abantu into abakuthandela yona kakhulu kunepart owayikhuluma ka-episode 1 ethi mina ingane yami ngayithatha ngawayibeka kusonhlala kahle nesimo sokuthi ngifuna ibe nekusasa angifuni ifane nami lawo mazwi abahlaba umxhwele abantu abaningi kakhulu ubizwa ngomzali oqotho bayancoma kakhulu abantu ukuthi angisakwazanga ukuthi ngiscroll nje ngibuke yonke into abayikhulumayo khona ngifuna no ngicela umtshela angilinda kancane yangilinda yabona ngihlele kahle yabona uzongifuna iphara hlezi ngizofuna amaphara yayibona inkinga engibhekene nayo ngane enhlale ngizongifuna ubani wathi ngoba kwenu mina solunga mhlawumbe elinye lokuvelela imisime sedisi lalithi professor ngilala ngikhona ingenxa yakho omunye athi ngiyakutshela ukuphila kwakuthi sesiphila ngendlela engafani siyabona siphuma emndenini engafani kodwa umuntu ophilayo mekubona nangendlela owenza ngayo uyokufisela okuhle ukuthi ngathi ngenza ukuthi omunye athengeke sisafuna ukuthi usebenze professor hlala phansi thina sokondla ngobani silala sikhona imisebenzi yakho kunjalo impela kodwa ke manje lo msebenzi lo ukaNkulunkulu nomsebenzi ngithi uNkulunkulu ngena kumuntu asebenzise futhi into engiyithanda ngoNkulunkulu mayezosebenzisa umuntu akakhethi ukuthi uyisoni noma uyikhona uthi ugiza uyizubanike uvela abamba indoda nje ayisebenzisi lo muntu ongamthembeli angithi phela uNkulunkulu iCalibra umuntu uyayazi uyakwazi like umuntu uyamazi ukuthi okay lo yibhubesi lo nekati lo noyithi uyayazi inhliziyo yomuntu futhi uyamazi umuntu onesibindi njengomthakathi avela athi okay lo ngizomenza uhlanya lo ukuze ezohamba eyongena lapho ongangena umuntu khona ebuye nabantu asezabantu so into engiunderstand along the way le ukuthi ekukhuleni kwami ngikhule ngindoda nje eyibhubesi nje ngingesabi lutho ngihlupha ngizingela ngisho emahlathini njengamanje sekungibeke ekuthenini akekho umuntu othanda ukukhuluma ngendaba ethinta izidakamizwa kodwa mina ngumuntu oqala othe aphuma aqondana nakho ngqo angigadwa mina ngiphuma nje ngiyimina I'm on the ground leyo nto le ithatha umuntu onesibindi ngempela so izo zonke izinto engiyibukile lezi shuthi vele ekukhuleni kwami ngangivele ngithunyelwa ukuthi ekugcineni ngiyofika la buka nje kwayinami manje sithi nje ngaqala ngisabhemi professor angisabhemi yabo ngiyavuka ekseni nje ngibabuke beshayelo arosto mengidlile ngalala ngisho ukuthi uNkulunkulu uzongibonela ukuthi ngizowenzani kusasa ngoba inhloso yami angifuni ukuba no yabona njengamanje kunabantu esengisebenzisana nabo lapha bengihambise khona omancane nombuso but abanye abantu next round yamantombazane nabafana bazobathatha ayikakashayi uma sisondele bazongifonela bengitshela mina ngiyokuthungatha ngize ngikuthole ngitshela ngifake kuleyo round izobe khona wena unokwanda ubale ntombazane yakwakhanyile le ngiyikhohle ukuthi ubani yena umuntu ohamba eqhulwini ke lo owenza ukuthi ngize ngihlangane nalabantu ngoba yena bengifuna ukumsiza nje kakhulu so awusiqale nje usilandise inkinga leyo kwabhekana nayo uyoqwayisa uyodayisa uzogcina ngayo le ndoda yakufuna izinqatha ayicela ngemuva ngoba abanye abantu banembuzo eminingi and abesingaze sidibane nomuntu othi mina kweke kwangehlela abantu bayafihla
awukonto umnandi ngoba phela thina sifuna ukwazi thina. So into yakwenza ukuthi awusixoxele igameko kwadibana nazo lapha ekudayiseni. Udayisa usuke kungayona into esegazini okanjani kodwa khamba ibe segazini ngoba indlela usukuthola ngayo imali to fit your habits kahle. Okay, ngiyahamba la ngiphumela ngobhema sahlanganisa ukuthi ngizowenza njani. Mengithi la ngasema ambulance. Awu nangubhuti itakhi nje ifisha sicishe silingane nje heights. Okay. Awu sawubona njani ngiyaphinda. Abanye ke baqala zama-side ukuthi phela abanye yabo uthola umuntu wakho ohloniphekile kodwa manje akafuni ukubona abanye abantu ukuthi kahle uyathenga. Manje mina ngoba nginokuyimela nje nabo. Uthola omunye uzomela kude lebele shaya isindiyandiya uzothi kanje ngekhanda. Yabo wena usuyazi ngoba usebenza khona nomkhakha. Usuyazi ukuthi nayo itoho selikho. Okay, ubhuti sixoxe ngayo kamnandi ke sabe. Hawu siyaphi na? Hayi siyangapha siyobhuka ngala. Okay ngoba ngiyazi kubona indawo ezingebhuka ngasePriya. Okay. Ayinami ke ngoidaki. Ngeke ngokulutheka ka isambe phela sabe. Ngiyabona phela bo siyahamba impela. Asiqedi. Hayi sambe sitheme sifika phezulu ke angilazi igama laleli park. Mesifika la kuleli park le athi ayisingene la. Ngithi mina usingene la manje. Hawu ngiyesize sibone umuntu. Yayizwa loo nto. Ngiyesize sibone umuntu kanjani mina ngijwayele into okwenzela emahlathini. Yayizwa ungisatha kancane nje kona kwaloko. Yabo athi hayi imali yakho izothi xaxa ngithi ayikho leyo nto. Ayihlale esandleni imali. Sesibanga lokho kokuqala nje sesibanga. Sibanga imali ngoba phela uyiqala ibhizinisi imali ngakohle esandleni. Kanjani? Imali emva indoda imali phambili indoda emva. First ngoba omunye uthi seqedile athawu ngino 20 rand. Uthola ukuthi umuntu usenza ama-round amabili uzofuna uzokhama ncela kwesithathu. Uthi uyakhangeza kunikeza u30 rand 20 rand uzowenzani? Kanti manje ngoba phela induku uma uqede iround yawo nenza njani futhi uyahlala linda izivu. Omunye phela kithi kusetshenziswa lezi zinto manje iphuzwayo. Ithi iwayibi ivuka. Uzowenzela sure ukuthi uzogombola oqokwa ngempela ufuna ukushiya isike sakho siqhathana. Hayi bhuti ke ayisixabaneke ke athi hayi imali ayikho eningi. Ayibo ngibona umuntu engathi uyagoba. Kanti usebuya nani nommesi. Njengoba ebuya nommesi uyangibamba. Ngithi ngiyaphelita ngisakwazi ukumemeza athi nje ukumemeza ngizokugwaza. Ngisabathi ngiyaqalaza namhlanje akhopha kuvele kuthuleka. Akho lutho ayibo ngicela ukhumule. Yayizwa lesibanga ibhlukela manje ukuthi lehle. Yayizwa lo ngibale ngize ngale ngithi ngicela ungiyeke ngifisa ukucanga ngicela ungiyeke sengiqamba amanga nami ngoba ngifuna indlela yokubaleka. Angibambe uyabona ukuthi yabona ngifuna ukubaleka athi ngizokubamba la hamba uchama ngithi hayi bhuti wami ngeke ngize ngibaleke ngifuna ukubaleka ngabe kabaleka yabo ngithe nje ngithi awonqaqha isecurity lakhona liqhamukela kude le ngathi le security ngathola ithuba lokuthi ngikwazi ukuthi ngibaleke ngoba qhamuka lo muntu ngehlele emgaqweni mengehlele emgaqweni naye ilokho ikhwantami yasePriya le yamaphoyisa ngisuke ngiwabikela ukuthi nangu umuntu efuna ukungenza kanje manje angisazi ukuthi kwathiwa ungamkhopha ngathi yebo ngabe ngisho phakathi emotweni so wena phela ngalesikhathi ofunani yabo amaphoyisa siyangibuza ngoba umncane kangaka ngalesikhathi yini oyifunayo yazi ngisezobachazela obaba yabo ukuthi sekwenzeke kanje nangu umuntu shuthi befuna ukungirape kahle ngoba yena besivumelane ngemali ethize naye akasakwenzi lokho wayibona lokho sikwenza akukho emthethweni akukho emthethweni eliphoyisa lingajika lishaye wena ukuthi manje usho ukuthi thina sihambe sikhungetha umuntu ebenivumelene naye ukuthi niyolala siyakujikela usefuna ukwenza kanje usufaka nathi phakathi kwakuthi ngithola amaphoyisa ke anenhliziyo yabona ukuthi umuntu wesifazane mesithi nangu sihamba nomunye umuntu wesifazane uselikhomile ikepisi lelathi eqokile usefakele ikepisi manje hayi maybe imoto kubuye nathi hayi mina mthwayi asikhulumeli ukuthi hayi vele ngathi ngifuna ukumgila ke lo imali yami webhodi
angeke phela ngikudlale ngami kodwa imali engane hawu ingane buzoyikhokhela ngani kanti ubuqambelana manga ubuthi unemali uphethe ngisho ukiye unokiye wasendlini shuthi into aphila ngayo amantombazane shuthi kahle kahle uyawathatha ahambe nawo amanye awathatha ahambe nawo ayithathele ifoni unefoni akuthathele into eyisiko ngoba akasebenzi lo muntu usikhothe ngimbona la intanta ngiye ngisho ngithi bhuti wami usanesibindi sokuthi uzohamba ngakutshela ngathi sobonana yayizwa lona ubuka namhlanje ngiyakubona ashengazi ukuthi angangiboni ngisho ngithi uyakubona imali siswa abakoleta wona hayi 150 ngisho kube ngihline siyabhuti yayikhipha hayi imali sekhadini ngakothiwa lephi ikhadi ngiphethe ngishiya endlini ngihlale emevini kanje ladabuka lela phoyisa la ikhipha yona imali la bese liyangisatha-ke bangishiya la emakethe ngasinda kanjalo yena bamiyeka yena bamiyeka bamuthi nje waqawaqa ngey'mpama kwathiwa kagcine bamiyeka wahamba ngoba wayesephike sekufuna ukukhanda itori ethile ngathi mina okuqala ngoba ukhuluma njalo buka ngisho uzipho awuvaliwe njengoba uhambe uzipho usikhothele awuvaliwe uzipho ibhanda liyahleli kahle ukukhombisa kona ukuthi wena ubuyimisele ngale nto ufuna ukuyenza okay fine sibe sivumelene kodwa ngendlela osuwenza ngayo usuphi coping conditions ukuthi isilwane yabo futhi nokubulala ngakubulala ngoba ibo umuntu uyashintsha ila ngabona khona ukuthi hayi umuntu uyashintsha umuntu washintsha kwaphela ukubona isikhaya ngoba desamba sixoxa kahle le wayexoxa kahle nzama xoxa kahle nje ngibona ukuthi leli bhuku lazi laxoxa kahle line soka mpela elimini kodwa bese shintshe akasayena lo muntu uyambona ukuthi lo umbulali ngoba mhlawumbe ikhathi wasekulesi waseshaya no 10 wasekulate seku-empty nje konke intombazane yathi it's a red flag ukuthi ena umuntu avela afuna ukusa la kuthanda khona yena yes abanye vesane yathi siye endaweni yokuthi ngeke ungisuse around la kuphanda ngakhona uyufuna ukungisa endaweni mina engingayazi ngokuqala ngiyakwaqala ukubona asazana izolo kufanele kube lula kanjalo kumuntu wesifazane kufanele umuntu umise la wena wazi ukuphathela khona okay nakhe Jesmo ila ngiphathela khona 50 rand hour 40 rand hour izolo uyakhokha nizinto enenza uyaphuma awukwenzi imali ngakohlala esandleni usebenza nje wona usuholile yes uyifihle futhi ngisho ukuyifihla kwabanye ngobani anini ujikela athi uthatha seqedile phela bese right sifuna imali mhlawumbe uqala ezinye igameko ezekezayo wadibana nazo yithini abona sesingena kusona ke lesi story ngangithandana nomuntu awusithathe nje usibeke ukuthandana kwakhe naye niqala ezifike la jika khona angithi nisaqala ukuthandana wawulala naye ngendlela enormal ujika yini sifuna nje ukukhula kodaba lakho right siyaqala la ngiyabhema vele nawe ukuthola vele usuyabhema ngithola vele ngiyabhema yabo bese sengifuna uyathumela methumela ke abantu bayajabula kubayazi ukuthi bazothola into yokubhema okay ngithathe singene imithathe sihambe sendlini yabo ungithatha vele ngila emgaqweni uyazi emgaqweni naye wayiqala ukuthandana nomuntu obhemayo kodwa angazi ukuthi yini ayibona kodwa wagcina sethandana nami siyahlala ikhitha kangenzeli yona kuukuthi mina ngiyabhema umuntu odayisayo abanye akakulula ukuthi anginikeze into ebhemayo ngoba uyayazi ukuthi ibulala kangakanani as long as mekubona ukuthi useduze kwakhe uphila naye uyabona ukuthi lento le iyabulala ngize ngikwazi ukukunika at least nginikeze imali uzoyibona wena ukuthi usishaya ngeke lento ithi ibulala mina ngiyifaka ekhaya ingilimaza mina ngi-affect ngino-arrosto wayo kangakanani wena okay siyavela ubuya late endlini ubuya ngo-12 owagcina usuyimama wona uhlala endlini sengiyimama nje hayi ngiyakutshela into esibanga iyodwa ukuthi akufanele ngiphume la endlini angishiyeli into yokubhema uyakhiya la endlini bhuquza into ahazi uyibona athi yabo musuza uthi ushawa arrest ungifonele i-airtime ngizoyithenga ngisho noma ngakala ngizokutshela mina ukuthi enze njani
ngokuthi inhliziyo yayingakovu ukuthi ngiyeke kahle kahle ngabe ngayeke mhlawumbe ngabe ngashada naye mhlawumbe ngabe futhi ngaba nengane naye ngoba use waba nengane nomunye umuntu yabo ngoba wazi wangi-engage ngisho uku-engage hayibo uMrs John wazi wangi-engage ngisho naye yabo kunanomark weringi la hayibo iringi yami yathathwa amaphoyisa athi amaphoyisa iphare njani efaka igolide ngathi mina man owakabani lo wangaphandle ngifuna isibongo phela unombuzo na waye-engage no Onyebhutshe lo uside lo uside futhi wena uMrs Side uMohammed ayike mengiyetsha wayethi yenza njani ke mayekufonela uyibhuquza endlini wayethi faka amanzi kubavu abandayo uhlale kuwona ugeze ngawo bese upheka iparish ulifaka ubiso oluningi iparish kumele ngisho wesibili uma uboshiwe ilole lokuqala elinika amandla elikhipha u-arosto egazini lishisa abantu abayazi-ke leyo nto leyo yizo le nto amanzi abandayo angithi asuke ebanda ngaleso sikhathi thola unqanqaza uzumeka leso sikhashana ayakusiza ngoba usuke ujuluka ngisho uyajuluka uyagodola nje umuntu umesha u-arosto kahle kahle uyanuka yizo le nto kusuke kuphuma leza zinto iphuma ngosiqu soboya unqina ngisho ukugqoka isikhipa ngathi ungahleli unqunu engathi ungaba neshiti ungagqoki umuze ngathi uyagodola umphathi unqine ngisho ukuyalapha uhudule lento uzuyofika lapha ngoba lento le angazi kunoma manje ngithumelela imessage ku-WhatsApp uthi ingane yakhe ibulawe yona u-arrest owesibili umuntu ingane ebulawa u-arrest shuthi kube wa-aplya leyo nto enganeni yakhe ngaba yishonanga yabo amalungu omzimba lawa kube ngathi ayaphuka ungayiluma ngisho ukuyiluma professor uyiphula umuntu kanje ushawa rosto uyishedo lento ngendlela ekuhlungu ngayo kunjengokubeletha musuku usikwa angithi musuku usikwa lento iqala kancane 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 ithi ukuthula iphinde iqale phansi kanjalo kodwa yona imo yabo okay ihlaleke naye kamnandi siyaphila la endlini nje kusa-enter ngoba ikhona lutho kuyasho ukuthi behlala yedwa impohlo qale-ke ngifake ifenisha yena phela sengumama la ekhaya yabo sengumama sengiyashiza 1 day silemana day vele nje 2 weeks nje sihleli shuthi ufuna mama ayi ngiyabona uyangisanda kodwa mina ngakuboni kahle ngakuboni kahle ukuthi uyangisanda mina khona into yami emnandi kwakunika iyona baba etemnandi mhlawumbe wayicabanga zonke izinto ezimnandi oyibo ayifike ekhaya ayifiki le ufuna ngimbuzo kunyathi hayi lokho angisho lokho hayi ufuna ngikubathi ukunyonya ngikunyonye ukusakha-ke lokho athi yini mina ngibe ngaphezulu hayi angifuni ukuba ngaphezulu khona into yami linda mina ngihambe ngiyasebenza ngiyabuya okay sengijaha ukubona le temnandi ngaka-ke manje ngihlale yena ngempela kule kodwa wakhona boy hayi ngibulindile akufiki ngisho ubuthongo ucabanga ukuthi yini ngicabanga ngempela ukuthi yini meboya buye lento nje ingakanyana nje le gama layo ngiyakhohlwa kodwa lento showcase yadayiswa kuma sex store cabanga thina ngoba asiyazi kahle le nto le ngifuna ukwenza i-research ngibatshela abantu ukuthi yini le nto leyo showcase yadayiswa kuma sex store ngoba ezinye izinto unanebhandi oyelwa muntu ucansi bethanda khona ibhandi elifakwayo esebhandi ufaka kwipipi lingene ngaphansi ngala uzolifaka lizothi chavala ngaphakathi manje ipipi lizolisebhandeni liyenza ukuthi liqhashe imthambo professor awazilutho ayichangazi lutho ufunda zafa phela umuntu lelapha liyakhona ikhona linje yabo amabhande lawa lezi khwama lezi ezifakwa abafana manje ezithi qafalala edolweni ikanjalo leyanto kodwa manje lingena ngaphansi iqhamulela ngemuva izothi qafala phambili alenzi lutho liqhasha imthambo ongaze uyibone ngisho ingekho yona lento
kahle kahle nje shithi into kanjalo izinto enazo izinto azazi amathuluzi honke nje uyawazi hayi lento nje incane ayidrop ibhalwe ngobuhlaza iyabantu ngoba ngakwazi ngathi ngizicola emunweni njenge-Vicks lethu be-Vicks ikanjalo njenge-steamer roll leseseminti musidle emlomeni kuba kanjalo ongitsheleke ngaphansi enqeni uzoshaya ama-drop out uthi mama lento le siyayifaka yona usekutshelile ukuthi ufunani yena ngizanayo usangichazela ngalo muthi lento le sizoyisebenzisa sizoyicotisa ama-drop amabili ngale kathi drop amabili ngizokulinda ngeke sekulinda 5 minutes wena uzongitshela wena hayi mina ngizokulandela mina ngifuna yona lento emnandi kodwa wena uzobe uzongifuna ukuthi mina ngikwenze okay baba yini le Wamphalanga yini? Wambalanga. Kwamphalanga. Hayibo. Wamphalanga sekubuya amazwi ke abanye ozakwethu. Abahlale bekhuluma bese ubuya neLondon. Khona intombazane engake ngafika nayo la khumbula sifika nayo kuqala lawa waphindisa. Uyena umuntu ke lona experience yangempela ke. Mfethu obafika ngasixoxela nje lana. Uyabona ke azange afike loyo. Oh yena azofika. Akaze afike kunomuntu. Wena wakulethela abantu abawu4. Kwalethela 4. Kwafika lo wagcina lo wayesaba ukukhuluma. Nondo wafika wathi wena ngaza kabuye nini? Ngalenkathi ungekho. Oh wafike wangakwazi ukukhuluma nawe. Lalela ngifuna ungilethele lo okuyena wakutshela. One experience. Hayi uyabona ukuthi umuntu uyabona nanazo ubuya necorrect ngitshela yonke into oyifunayo uzokwenzela. Sekubuya lawo amazwi akhe. Uma usumfake ngemuva. Hayi okay baba. Hayi aqale ngathi uyadidisa phela ukuze aze ngemuva. Okay baba angifake. Akufakeni. Angifake lo muthi. Manje lo muthi wakudumzisa ukushuthekeni uyashutheka. Awushutheka uyawugcoba nje ngaphandle baba. Nje angithi ukubone mu lokho izintombazane ufuna iqhame usayi romance ngaphambi. Ngumzulu phela mina ngiromance mina. Manje. Oh Jesus. Okay. Uyawugcoba ke. Uyawugcoba ngale khathi sakuthinta. Kube ngathuthi kanje. Man, kunento egcotshwa abantu ejele mawungena. Angithi uyabona mawufaka into ngemuva embombo yokubhosha wayiminca into ethi ukapha. Angithi banokufaka insango befaka ummese befaka bafaka kunento ojele abafike bekugcobe yona la enquza yokubhosha. Uphuma manje. Nyathi awukwazi ukuminca. Into kanjalo naye iyagcotshwa nje ithiwe nje kanye. Mesu yalinda ke lesikhathi asishoyo baba. Yizwa lo. Hayi ngalinda ke nami leso sikhathi ke ngibe ngisacofa ifoni. Hayibo weside woza. Yini manje sekwenzakalani? Athi mama relax. Mina ngiyeza. Yizwa lo. Wena wezwana? Ngazama. Kase ngisho khona ukuthi uma i-reaction yawo lento uma ifana nje ngokulunga ubhontshisi ngaphambili nje uchikize ngomuntu ngathi ungathola manje ngathi ungalala manje ngathi uyayifuna lento le uyezwa ukuthi kuba ngathi uthi iyashintsha ibe inkomo nje isingaphambili kube nje ngathi ufuna ukulalwa ngaphambili iyashintsha ngemuva ngendlela esuke sekwenzeka ngayo musugcobele yabo musugcobele yonke ngiyacabanga ukuthi indlela yokuvimba ipain phela ngeke ukuhlungu ngathi kuhlungu ngetoilet kangakanani kuzoba khona into engenayo iphume and labantu abadlali banoshafu abanayo into encane ngoba banezinto abazidlayo ezakha imizimba eqinisayo umuntu akakhathali manje uyaphela i-hour 30 minutes and don't one round kangakanani ke ngene ezolobele ngeke uzube right ama-break ayaphela lapho showcase ngendlela yokubuhlungu ngayo professor ngizama ngibona ukuthi ngiyazama kodwa akwenzeki ngisho esencenga ngabona ukuthi akwenzeki ngeke ngize ngikwazi ngasukuma ngahlala ngeziqhathi
ngengikwazi sekunjani ukuluma ukuluma phela kuyehla njengoba phela ezama ngithi nami ubuhlungu sengibuzwa kwaphela lento siyaphela futhi ngizobe ngigcobile lento lena kuyoze kube nini yezwa lonto kahle kahle yena wayesiwenzela ukuthi ngikwazi ukuthi ngiqale ngijwayele yezwa ngiqale ngijwayele ukuthi lento ngiyayenza ngathi ngize ngikwazi into engayijwayele ngize ngiyenze ngabona uthanda ukuthi kuyehla ngokuthi akayitholi lento yena ayijwayele ufuna lento ayijwayele mina engingayazi yezwa lonto lehlaka uthando ke saxabana kanjalo ukuthi phela shutha ngisamnikeza yena lento ayidingayo yabo sahlukana kanjalo thatha into zami ngayiphumela ngamshiya ngathi uzobathola kabani abazokunikeza ngamshiya kanjalo lo one experience yalento uthini mayixoxela nje sekujwayelekile noma sekujwayelekile ubesandana nomunye la benonkosikazi uzubona ukuthi lento inzima kangakanani yabo umuntu ogcina ukuba kule episode le ogcina ukuba kule show le usitshelile ukuthi abantu abaganele basala ubeganele engimusho ngegama ngoba igama lomuntu inkomo hayi ungamusho azizile uzohlambalaza abantu lapha ubeshadile lo umuntu ongabhemi intombi yakwini Sithufu yabo leli daki liyade ulibona izolo lithi shwe into engako engabhemi emekahle nayo yonke into unesitolo lo muntu umaka boy unesitolo ba right kodwa kwafika ipara eluyena usisi angena lathi amnikeza ubeshiwa kanje ehleli bese kufika ugele ashiwa phume ubaba amshiye kanjalo kuphela isonto ehleli nepara umfazi ehleli endlini wazaca umfazi emkaka ezaca ipara linjani isithende sinjani usacela injani kodwa ushiya lo muntu onakho konke ulandela lento akayifunayo akayitholayo uma ubangena ngemumva awuphindi usuke yini kanti ayishuthi inkinga isekutheni shuthi iyabamba ithatha ifana na ifishuthi ingayilinganisa ngeqhathanisana nalento ekuthiwa amalebe yena-ke shuthi kanjalo lento le ifika ibambe kanje ithi bese vele kusuka umsindo vele kusuka umsindo divorce ngisho abantu badivorce abantu kwangangoku professor liyangani yabekezela kwazi wahamba lo bhuti emhlabeni ibekezele wangempela engangokuba basebefuna ukuthi uyahlukana naye ngoba nali paradise liyadunusa izochitha umuzi womuntu and futhi-ke abanendaba unembeza ukho iphara uma uzokwazi ukuthi lithole lento eliyibhemayo ngeke lishone ndawo fana nayo nje intombazane iphila mfowethu ithandana nami yazi ukuthi nginonkosikazi ngeke izingiyeke ngalokho ngoba nayo phela inhliziyo leqinene kwanzima nje impela mbona usisi wabantu efike ngitshele bakithi engitshele wena ungamtshele ngathi indaba ikuphi phela ukuthi lo u-accuse macala wami engitshela phela khulume naye ngisayikho into kuzokhuluma ngingekho mina usuke emtshela ukuthi ethi ngithiphise ngitshela ukuthi ahlukane phela nobaba ngizothi yahlaya nali iphara wayethi tshela iphara ngitshela iphara wayengalithengelanga ngisho abantu abo angenza lapha akalenda usisi pha akalenda ayitshela mina ubaba enganyakho ngimazi engenalutho ngimsize ngihambe kuboleka imali kumana le-parallel elizala oma aba-right liboleka imali kunikeza indoda ukuthi li-pick up ibhizinisi wena ulobela ufika uzofuna imali kuyena mina ngibuye ngayifuna imali uyena obuya nginika imali ngoba uyazi ukuthi sihlanganiswe inkulu indaba inengemumva sengiqala ukukhathazeka manje abelungu bafuna ngemumva amashangani afuna ngemumva kuthiwa namazulu asekhona angenayo hawu angene eshiqa phakathi angene eshiqa ngoba abanye babonga akangitshela ukuthi isijezisa abanye abasithola ngakubo isijezisa isijezisa into abanye ngoba phela bahlukene indawo
ngeendawo Yeah. abasekishini abadlala kuwo. Yeah. Abanye bathi abanye bajeziswa. Sothi bazochuma umuntu wesilisa uzojeziswa ngako ukuthi bekulale ngemuva. Izolonto. Abanye bazojeziswa ngabantu besifazane kanjalo. Into ebuhlungu nje eyenziwayo kwezinye indawo. Abanye into abayijabulayo abaphila ngayo kukanjalo. Ngoba nalamo beboshiwe bavele bathi siye hotel ngoba khona akhona akhongubo akhona ukuthi khona amanzi kuphela balala phansi abadli ngakubo. Yebo. Kodwa mabela kufanele baye hotel. Ase hotel. Hayi ngilishaya likhali. Yabona nje ukumbona nje ngithwala izandla ekhanda. Manje le episode angazi noma ngiyiposte izobulala isizwe le episode le. Isizwe phela manje sesofuna ukuzwa lento. Ngiyatshela mina ngiyatshela phela ilokhu ihamba ibanga elide lento le. And abantu nabo manje baqalile bakhathazekile banokungibuza makathi yini lento abayenzayo. Even if ngena kuma comments if kunomuntu ofika ukukhuluma wathi kulalwe ngemuva iyona into etrendayo leyo. Yabo nje insima lento ukuthi ke kufanele sithole kahle imbangela yempande yayo ukuthi isukaphi. Yona mbangela ke kufanele sithole. Ake sithi nje kulesonto lekomsombuluko sebese sitholile. Ukhona umuntu ongakwazi ukuthi uhambe uyomsenga. Awu ubala lona. Awuhambe ufike ungisengelele lento le. Sithi masibuya no part 3 ubuye uzongitshela ukuthi ivelaphi lento le. Ngifuna ungitadishela ungisukele na umsuka wayo ukuthi why bephusha ukuthi kwenziwe lento le ngoba uyabona ukuthi bayayiphusha abanye ukuthi iyenzeke. Ngoba even abantu abathoyile nabo abathanda ukulala umuntu ngaba bamfuna ngemuva. Yebo. Yini ke lenenza leyo nto leyo? Yebo. Umkhuba kahle lo. Ngoba phela lezi zinto zokuthwala ukuphambana nentando kaNkulunkulu. Yes. uNkulunkulu uma ethi yena ufuna kulalwane kanje abaphambana nentando kaNkulunkulu bathi bona mthina sifuna ukwenzeka kanje bafuna kwenzeka ngendlela yakho. So ngifuna ungithulela umsuka wayo ungitholele nje ibonge lidala eliyaziyo lento ungibuzele lona ukuthi isuka phi lena. Halela ke wakhuluma waqondisa sona impela likhona. Ligcine libe nenkingi engangokuba liyakhwitha liyakhwitha ngoba lathi liyazama kwabambelela uthuvu ilonto njalo phambili mekubambelela udoti ngaphambili lakhukhumala kwabe ngathi kushawe idrop udoti wavaleleka ngaphambili yabo ingalo yakho nje ibe nje lali ngakho kwashawa intombazane kwashawa lona yaxoshwa intombazane ngokuba isangenda phamaskandi ngokuthini ngokuthi wena uvuma kanjani ukuthi umnikeze ngoba uyazi ukuthi kwenzakalani njengoba sekuphinde kwenzeka manje. Ukhona omunye umuntu le ntombazane yake yamnika waba nenkinga. Waba nenkinga kahle shuthi lento kufanele uqale ujwayele ngoba ngiye ngiyibuza nami kwaphela ingemumva la kuphuma udoti inda kwenziwa yini usime ufaka udoti ungabuye wafanele udoti ubuye ngwavele le pipe likadoti shuthi lo wathenza njalo wabuya nayo udoti wala lesibhedlela almost 2 months shuthi unenkinga almost 2 months wabuye se-right akaphinda wathi nje mina inkosi yami wathi ngiyabonga uNkulunkulu umuntu okubekuyena sonqonqoshe akhona ogijima ngayo lento. Okay, ngizofuna uhambe uyongitholela enye ngifuna intombazane kodwa njengamanje kusasa khona lapho kumele ngiye khona ukuze kwenzeke kusasa. Manje ngafika nomsombuluko benifike nomsombuluko nentombazane okuyona ne-experience yayo lento le. Kodwa futhi ubusunakho usuhambile wongenzela i-research ukuthi umsuka walento isukaphi why bethanda ukuthi ukulala nabantu kanje ngoba sizoyikhuluma lokhu sikhulume lokhu kanti asazi umuntu nje ozokutshela nje iqiniso cha kahle kahle umsuka walento isuke kuthini ikhona ke lokho ke njengamanje sesigqibile ungavalelisa uthini kubantu.
Hawu ngiyabonga. Khuza nanendaba yezidakamizwa. Hawu Nkosi yami. Yabona-ke indaba yezidakamizwa sengi-free of charge. Mina ngidabukele obhuti bethu nosisi bethu. Ibuhlungu lento kodwa siyacela bandla nisicathuzise sizama ukuyiyeka inzima. Sidinga i-support nje kuphela. I-support kuphela esidingayo ngoba la kunodokotela, amaloya, abantu abafundile, abantu akade beney'moto benemizi kodwa basenakho ngenxa yalesidakamizwa. Bawile. Ngenxa yalesidakamizwa ngoba ukwazi ukubambisa ngakho konke ngo-5,000 ngoba ufuna ukubhema isidakamizwa. Uphelelwe yikona konke. Mina nje ngifisa ukuthi ingane yami ngoba iqala manje ingene ebutheenage, izongena ebutheenage, ngisalelwe 3 years ngoba ina-10. Ngisalelwe 3 fake ngibe umama iyangidinga. Iyangidinga ngifuna ukuthi imikhala isifuna lokho ikuthole. Ngiyafisa nje kakhulu ukuthi ngabe ngihamba ngeyami imoto. Cabanga usulunguza kuwe uyibeka imqamelo obumfishane. Yebo professor ngisanda kuma isangoma engasazi seko-Eastern Cape. Sangibiza angimazi umuntu uqhamuka kephi wangitshela wathi cabanga ngiluza imali engakanani. Ngiluze ngisize enye ipost lapho ngifakisa ama-take away yakhohlwa ibhakede leli ngalo 5 years kanti lilo 286,000. Mina ngazi thatha ibhakede ngibuyisela phakathi lahlala iPakistan round isitolo sonke kumele ivule bese ibhakede awumayi imali engaka 86 ngiphi 200 rand owodwa. Mase khuluma noSampiyela ukuthi abantu abakini bafuna ukukunika imali kodwa bayakuphuca inhlanhla zakho. Ngoba usehlathini ngabe uhamba ngemoto yakho namhlanje yazenze nje yakuthola impangela yenkukhu sengijibu ufake eglasi enkomishini nombengu bese uyahamba entabeni uyobona into ezokwenza lapho. Hayi inhle impela kumele usizakala isikhathi naso sesidliwe yinje. If ever ufuna usise ubuye for part 3 sicela usazise ngaphansi if kunembuzo nawe onayo bhala imibuzo lapha abantu ke ekhona umuntu baphatha kabi bathi ngophendula ama comments bafowethu ngiyaxolisa kakhulu ziningi izinto enzenzayo uFacebook nawo kumele ngumonitor uYouTube channel nawo kumele ngiyimonitor at least nina lapha kuYouTube niyakwazi ukuthi nithi manibhalile ngibuye ngizokhuluma ngizophendula ngomlomo siyacela bafuthi bakhona imbuzo ngiyaxolisa nje kakhulu bafowethu ngizoyiphendula lengathi ngiyiphendule le ngakwazi ukuthi ngiyiphendule futhi ningixolele lapha engakwazi ukufinyelela khona ngoba no Facebook nawo unabantu aba 110 manje 110,000 followers so labo bantu labo nabo badinga ukunakekelwa kanti mina ngimningi ngapha ku-YouTube so bafowethu ngiyaxolisa nje kakhulu bafowethu ngizozama ukuthi manje mangithola isikhathi ngibuye ngiphendule onke ama comments kodwa nje manje if ever unombuzo nawo ngosisi umfuna for part 3 bhala uthi part 3 ubhala igama lakho ubhala umbuzo wakho then mina ngizoyithatha yonke imibuzo ngibhale phansi ephepheni usisi mayese buya for part 3 bese simnika leyo mbuzo aphendule yona ngoba kwanami anginayo imibuzo engiyibuzayo ngicabanga ukuthi ayanele ngoba uthothi umuntu khona umbuzo afisa ukubuza wona kodwa manje uthothi mina ngibuza le nami ethandwa yimina so mabezokwazi ukuthi ngaphansi kwe comment box besenda imibuzo ngizobe sengikubuza wona ke for upart 3 but sizozwa ngabo if bekudinga ukuthi ubuye siyacela ngabantu bejoin membership futhi membership iyona ezosiza ukuthi abantu abakhuluma njengalosisi abantu abaqefuza njengalosisi behambe beyingane nesikholeni beyozaluleka ukuze nazo zingagcineli la so bafuthi siyacela abantu bejoin membership ikhula kancane ibhlungu kakhulu lento ngoba manje mina nganga-expect ukuthi mayebeke bafika ku-1000 membership ngizoqala ngihambe ley'kole nabafuthi nodadewethu abahlala emgwaqeni so siyacela abantu bejoin membership mina igama lami uProfessor Sengiyayidede indawo.